Hallelujah. Mene wabaje ni kande moheishishi. Nuwa nkande kenje Tesalonikabii Awolo. Nyeketwebu juno. We are starting a new reading today, and we are reading from Thessalonians. Happy reading. And God bless you all. Tesalonikabii ya klenklen wolo. Ichokome. Klenklen kuku. Ŋamɔ. Paulo ke Silvano ke Timoteo mayaha Tesalonikabii asafo ni onyumochele ke nuncho Yesu Kristo nile. Dromo ke hejole ahanye. Ke yekuku niji enyo ke ashina agbe. Tesalonikabii ashihilɛ ke amɛhemɔkɛyeli. Wada nyumoshida yenye fenye hiwo. Ni wafon nye tachin ye wasole moyamli. Nuwa kayo nyehemɔkɛyeli nitsumɔ kenye suomo modern boole kenye hie nika wonuncho Yesu Kristo no lemli hie mi amole ye nyumo niji wochele hie eja ake anyemime ni nyumo sumo wole halamo ni ahala nyele ake wasani papale ba nyengo ye wiemo mlikeke shimo ye mumo konkron le hiwale keno mima baba omli tamoboni nyelile lojiboni wocho woba wojin yenye ten yenye hiwole ninyele nye chomo ni kasiowo kenu chole ake ninye kemumo konkro mi she mo wiemo lemli yamane hunu baba o mnile ninu ehanye chomo no kwamono nye ha menfe ni hiyo ya Makedonia ke Akaya ale eja ake nye ngonu chole wiemo leje ni egbe eshan je ya Makedonia ke Akaya keke shimo nye heni nye hiyo nyumono nye yole ejije kete hefei ni ehiawo no kuke motete eja ake amedienche amegba wo hisani boni wo banyengo ke boni nye pale keje amagai ahi ke ba nyumongo ninye basumo anokwa nyumo heka lole ninye kwe ebile ni etele shinkeje gboyin atende gbe keje mwe Yesu ijiwa keje mlifuni baaba lemlile. Hallelujah. Tesalonikabii a klenklen wolo. Icho enyo. Keje klenklen kuku. Ke ashikuku niji nyoma ke ikpa. Paulo nitsumɔ ya Tesalonika. Eja ake anyemime. Nye dienche nyeli ake nyongoni wobale efe yaka. Wona nomumu. Ni afe woni seni anihu ya Filipi. Tamoboni nyelile. Kende wona eka ye wonyumolemli woke jaje nyumosani papale wochonye chebele ateshianshi wa baba o eja ake wo wiemo ke chomole je shishumo lo nyagemo nuchumo lo kutumpomli eje shimuntamoboni nyumo ebuwo ake wasa ake atu sani papale awo denle na kan woyuo je tamomeni tao asagbeme ahie shimuntamomeni tao asanyumo nika wotri kwole hie eja ake woyue kuna dokomo wiemo kupen tamoboni nyelile ni watoko he jomo he ablako hu nyomoji odasefonu ansa watawo agbeme ahie nyam yenyengu lo me kroko me anwo che woye hegbe ake wofio wo he agboi yenyenu ake ni Kristo bofo ejiwole shimo wo he jo yenyete tamoboni bi anye hiyo le dienche ebi dododole ni ake ni wasumo nye jogba ne kehiwole wona hetwi ake je nyumbo sane papa le keke oke ahanye shimom wodienche wawala tete eja ake womi sumo nye na akpa eja ake anye mime nye kayo wotole ke wodemgbomole ake boni afe ni wakachon jachu womi hanye temuku hewole nyonke shwane fe wami chuni wasa wami jaje nyumosane papale wami chonye nye dienche ke nyumoji odasefoi ake wajenu obaye nyemei ninye hiyo nye yole atenle eye kronkron eja ni shwamokubehi tamobono ninye le ake wahienye temo femo tamoche hiyo ibi ni wayuwa wachonye ni washejo nye mi ni wakpanye fai ake nye boni sanyumo ni chonye ke bale dienche imanche yeli
ke enunyam lemnile. Ene iwohu woda nyumoshini wofonle. Ejake beninye nineshe nyumo wiemo ninye nuye wonale nole. Nye momli ake nyumo wiemo. Tamoboni ejihu lelele. Shije ake gbemei awiemo ko. Wiemo ne chuo hewale ni yenye ninye heo nye yole nyemli. Ejake nyele anyemimei. Nye chomo mei ni kasio nyumo asafo ni yo Yudia. Kristo Yesu nile. Ejake amane hului ninye na. Yenye dienche nye mambile adenle. Nono amehu amena ye Yudafo ele aden. Amegbenucho Yesu kegbalo ele hu. Ni amewawayi. Amesa nyumohie. Ni amekegbemefeye. Amechio wagbehu. Ake waka yue wachonje majile. Ni ahiri ameyiwala. Ni amekewo amehi esha ile uboda. Shimlifule eni na amekemoshi. Keje kuku nidi nyuma ke bawo. Ke ashina agbe. Paulo shwe ake eyasara asafo le ekoŋŋ. Shiwole anyemime. Ake ni woke nyemli egbulabi kuku oko. Yenani wona wohiye hilomli befa. Shije ye womumli hiwole. Woke shwe pi tao. Ake wona nyehi ekoŋŋ. Hiwole wotao ake wabanyemu. Mi Paulo. Mi tao ake mabashikume. Ke shiye nyofe. Shi Satan chiwogbe. Eja ake namoji wohie no kamo. Lo womishe. Lo woshwa kekre. Ye wonucho Yesu Kristo hie. Ye babele mnile. Anije nyeni. Eja ake nye. Nyeji wonunyam. Ke womishe. Hallelujah. Tesalonikabii Awolo. Icho eten. Keje klen kuku. Ke ashikuku niji kpaano. Atsu Timoteo kɛtee Thessalonika. Dohiwole beni wonye donle wakpemini ake ashiwo komeye atene. Ni Atsu Timoteo niji wonyemi kenyumosun lo ke wonanyo nuchulo ya Kristo sande papa lemnile. Wachune ni eba wonye hiwale ni esheje nyemi ye ahewɔ legbefan. Koni neke amane hunu ine aka ha mokomoko mi gbugba. Eja ake nye dienche nyeli ake noni kashi ha wono njinu. Eja ake beni wokenye yole. Wokenye woto ake obaana amane hunu. Tamoboni ebamli ni nyelile. Enehi wo huni mihu. Beni minye donle Atsu Timoteo. Ni mikele ahewɔ le. Ake aleno kalole ebakanye. Ni ha wodemenu wogbule efe akalu. Shi agbene ni Timoteo jenye ngoba wongo. Ni ebagba wonye ahewɔ le. Kenye suomole hisande ke kai mokpakpa. Ninye ke kai owodale. Kenye shwe. Ninye shwe akenye anawo. Tamoboni wohu wo shwe. Ni wona nyele hiwole. Anyemime. Amane hunu ke wohidra mole fem nile. Ahewɔ le. Eha mi eshe. Yenyehi. Eja ake. Keji nye fishi. Yenu chole mnile. Nole agbene. Wona walahi. Keje kuku niji nehu. Ke ashina agbe. Paulo da Nyɔŋmɔ ye Tesalonikabii ahewɔ. Eja ake meshi da apo wonye woke da Nyɔŋmɔ ye nyehiwo. Ye mi shefe nuwona ye nyehi. Ye wonyumo le hie lehewɔ. Nyonke shwane fe wakpa afai baba o. Koni wona nyehi. Ni woha ahewɔ le ayemu. Shinyumo niji wochele dienche. Ke wonucho Yesu Kristo aha wogbe aja ke banyemo. Ni nucho le awunye obobo. Ni anye tekeno. Ke suomo ninye ke sumo nyehi. Ke meife. Tamoboni wohu wasumo nyele. Boni afe ni hanye tui afishi. Ni shomoko aka hinyehi. Ye kronkron fe momni. Ye Nyɔŋmɔ niji wochele hie. Ye wonucho Yesu Kristo. Ke men kronkron le fe ababe lemni. Hallelujah.